Kinongyalam Kaseng Tour Guide Association of Meghalaya, menta kasngi ka Henry Tarik Naitung Arhajar Arpaulai, kilaya kendo ya Chief Executive Member ka Catch ADC, bat kentu ya ka District Council bakan perking ya ka jing trekam, ki Tour Guide Operator, ki bana barjala ban trekam hapo uput usam jong ka Council. Habakran syakilat pathai khobor u Presiden ka TGAM, uba ya lampang lingdo, ulaong bakani ka jingwan kendo ya UCM ka Catch ADC, kadai banyak keren halor ka jing sedang jelai ki Tour Operator, na barjala ban trekam hapo uput usam ka Council, kram na kenjok ktien syaki Tour Operator trairi traimuluk. Kaseng kalasyam bakani ka jing jelai bat ka jing trekam ki Tour Operator na barjala, kakta bhai ki samla trairi traimuluk, ban sengkam lajong khamtam habede ba ka jing kentiu ya ka kam jong okai perthei. Kumna ka Tour Guide Association of Meghalaya ngilawan ni ban kenduk ya ICM trong KHDC dah ni gidan i general i pada i general secretary pada ba Bandung pada i advisor jongka association ke jongi dia kejingwan nya kenduk ke jongi kalong ba ni ba kene ke jela ke jongi kadan sya kata ka potential ha bagai dei ba ka tourism ha bangi phai kat je bangi phai nilap baik bagi dan sya kita ki ba la ban ai tane ban bha ne ban ha bagai dei ba kaliang jongka tourism ke dia kawai kalong ba kamat i ka bakongsan ka bangi ngiwan hani kalong ba kai ki bangi ngilap ba kini kisngi bat kisnam ki por ki bala let ba bon hi sene kakta bai ngi kamtam hi khna samlam jongile ha bade ha ni ka por manta bangi keduk kam keduk jam dia kawai kalong ba radangi pet ba ha kani feel kini gidu ki bade ki tour agency dan ki tour operator ki ba nasabak ma ki wi ki state ki ba yajan bat ni ki pha ki client ki jong ki sene lingba lingba kramdan jingtep lane kramdan kono ka jing ban ai jingtep lane ban banyak lingba neki local kinawan sini kiwan hi kilet hi si kijaka ki ba jongi sini bat kidawan ru banyalam neki guides ki badai na po ki asam lane na kidun ki to ki badai jong kita ki agency ki wana sabah dela de kiwan pada tentang ki kamili de ki tour guide kidun pada ki bakam mili de ba ang ni kita ki team leader takai berapa ka penlong ni ka susi kalong ba ka kata bai ni kalong ba ya kata kakam ke jam ke jongi jaka ngi nyok kalat kamai bangi ngi dei nakani ka setiap ke jingi nakani ke jaka ke jongi ngi du no kita ki berkat bat ke pada kalong ba ka ban ra susu ki balong ba ya kita ki clients ki jongki le ni torres nomor torres ula bandai uno dei torres tang ta bon jong kai torres ula bandai uba ki researchers ki writers so many ki ban lara ngi pet kanya kani kaliang lada kiwan kita ki benabar kita ki benabar kita ayu syaka ya ka jinglong jingman jong ka jala jong yang ni ta kawan ra ya kita wanlong bikin yo ya kita terus bikin yo ya ta kamis information batang itu kita dan kijaka ki puta ki bagi sini ni saya mana ni saya khang mau ba ni ban fikir ni ban dile ba teng pada habangi pen ni ki news ke khabar bat bunli na kini ki bam flash ra ki news ki bam benar kalong ba kita terus kiwan sini ban le ma ban pun pangat ila dia ban pun strat ila dia hendrai kapal jeng ban caka jingdu ya ke jingem ke jongki ro nomor ba lapon ba ki jinja ibajah ni kom kata kalong ba lada nakaliang kersian ke jongi ngibon ki associate ni saya ti benya ni saya awak kan balik kerja kom ni balik kerja kom tai habangi ti dah habangi wat nilap pada ba oh uni ki clients kini ki terus ki buan kiwan bat ki terus ki benabar oh bat ki tour guides ki benabar ke dia kata hi kawai ka mat ka bakongsan kalong ba kumno ba nila hi bangin te la kami kata hi CM bangi la wani kenduk mata tinggal ikran gilai ter gilai meri ka jimot ba nakaliang ki jongki pada kilaya pan por rangi ba nakaliang sana ka liang ka jongki kinya song kinya kran halo kanika mat bat ki sai khat bangi baginya ter ninya mer bangi kanika ayu sai stil ini ba ayu ki snag ni ki package mo package nom tek turus ki bawan tek package ka kuntup lang ya naduk ki kali ni ai ki kali penbiang ki kali ni penbiang ya ki jakasa kemudian re sai bagi lisa lang ta ya ki tour guide ibarat nyalam ki jaka ki tour spot ki bodam kaman sim ka service to tour guide bodam kam tour guide te hangnya kaliang ru dan wan hangnya tak kinti ka din kaliang jog tour guide ko ba so adu ko por na kaliang tour operators na mga trailang te kai bagi ka ba amtan pang president jong tour guide kalong kilong sisa namalada ki tour guide kim khan tour guides te mengi ki tour operators ru ginjan namale te mengi ki ba 11 engage ki namar lada ki yo ki tour guides ko biang takamot ki clients jungi ki bawan nam te package jungi ru ki hun ya ke ba ni ke alam ni ke service jungi ai kalong ba namar ba ki tour guide ki alam ba ki batai ya ki ba
ba ki turis ki sunat ban yosgo bat ki kwa ban yosgo ki kwa do ban yoi te hande la da ki alam bat ki long alam ki guide ki bom le sik bom de ki jungi bom so thu ye ga ya ko ka tha jungi ki bom i thu ki jaka jungi ki bom so thu ye ten kle jungi ki bom so tip tip ki history ki jungi ki bom tip ye ka bab ka di ki jungi culture jungi kalong ko ba e ba te ngi ru pat la da ngim yo kum kita ki tour guide se ka la da ki mun ki bawan ka ni kamu tour guide te ngi ru ngi dipan ba ngi chuya teng teng pha ya no tang te ki bagi driver jungi ki alam ye ki tourist ki jungi te ka tak service ngi ai kambyang te ha kan kom ngirung indo nong gan kom nagalian di tour operators tengi kwa ban penklani ki tour guides but lembag di klani ki tour guides ke bangjas no lang ban ngi ki tour operators ki local tour operators te kamot ke package bangi offer mangi kum ki local tour operators but ki local tour guide hami kalia will be much better that if compare but ki way ki tour operators ni ki badai na sabat ibang padan kading tip is pangka snong ko jungi then kung bakalong manta jay bangi ibak tourist ki wan buon ma ka snong ko jungi ndai kata-kata ngimyo ibat ki bri jungi ki ban benta kita kam ban ai kita service ya ki tourist ki nong wa cho ka ya kini kari jungi te kadi ke bang ipun sosial si ingin nama beli kajing dan ke tourism hang ni kadi ban ai kam ai jam ban ai ban yu ai ka yok kot ya kadi ke jela ke jungi te lada ni kadung ka wal tourism council ka baladang ka tourism ka benefit di local communities amat kam ai kata kajing yonong ya ki brio ki bade ki local hang ni tourism te ka tourism lu kala banum de hang ni nama beli lada ki bun ki brio hikim yok kam ka tourism dingi ne ki sui ba tourism ka chuan hang ni te se kam dan ke ding to ai kala banum de tourism di ba ki we kita sinchan kan ni ka ba kilawan ki tourist kila itu i kadi ki tungi kan ni ne kila itu ya kadi truck kadi jungi kila i ba ka kala kala di ko we kita sinchan ba iyo terane la sai ka du no kata kila ban no chigwe kita ka ni benta jong kadi jane chigwe benta tingi du no kenya kata ki tourist ki wan chani te ban khan ni kata kamut tourist ka tourist station ka ri jungi kadi ban kata ko wa hindi tag kadi tanap ni hindi kan biang ngadu ka service but nama kadi ka service industry tingin hapon biang kibriya jungi kadi ban ki train but lada kibriya jungi kin train kumno lada ki suto bagi dan kata ka lab yo kamai kaji bagi yo kita ki kam ki yo ki business na kita les tayo kata ki jungi kin long bukalay bonle chat training ina magitip kadan ka future nam ta jungi kadan kalaway nam ta jungi hindi ki bang ko bonle hindi na ta kada ko jingon ni